kasihmu. Oke, sonong tetuang madati di insan po, konsiko udah kasiwatan dat kanu to kagun. Pagyampai tetuang bay no. Alan sana ko dot alumisi lo piramutan. Paingka bagi. May to kapatilang buso, may ampay magisisa to kapod isong sambayang. Kinurahingan isong kerjaan sorga, konsiko udah tetuang iti katilambus kagu ya haidat. Kapag yampay, may kasisan sambayang tetuang lebay no. Kung si kono gisa kadungno gisa mo alumis piramutan dahay mantada ko impunon gisa mo pupusan gisa mo nuno pahit oritan dahay ay gitan dahay isuang panambarasan iti nga orongaw oratian dahay miyampay sinondot. Tinasamayang dahay soran Tuhan Yesus. Amen. Kita tuang po bay no nga tuluh na po panambarasan dati karaitot komoyondot momusaw opusaw paduli kabula bagi iti na po panambarasan dati nga numan pohod isuang gat kitab ulangan buuk kahopod ayat kahopodom turu gisom bot hapodom siam. Tu kinarahingan nuno po nga kinarahingan naman tado o insana no kinarahingan di tagayo o goris o koronob it momintang go hulu tay ko monorimo the swap isiyo nagi it menguhup dat anak yatim ibu tunggal papatuduk kalisih daw kumatulun dadong kasuayan miyampay manahak diolo detakanon panampakai. Mantadidi iyo kayo kadaw nga papatuduk kau na lisi kumatulun dong kasuayan tu iyo ko kadaw di laid nga orang asingi dat mantad dat tanah Mesir. Jadi itinapalit ay panambarasan dati nga o kita toko dat haroho talu hinaray tandat agayo dahiti. Kapagulu anak yatim. Paingkura da kayo dat oratian iti kamoyan da anak yatim. Harohi anak yatim piatu. Nunu pisuayan dit anak yatim piatu. Kuidi nakaimulay paingkura kapya pisuayan lo nga dati no poko basano right no poko anak yatim mo it ay samolohing ka. Nga hari giatit ino poy aiso go duo molohingom komoyan to kondod yatim piatu. Aduya edit ino pakante iso naman tadi molohing gatahin nga anak yatim nakantor itiyo di soroko. Pengkurita nga sigu-sigu iya dituri. Jadi paingkukuron dahit nongokolo tao na tanganak miagal ko iati nang kagayo to kono katangkiad dagi molohing. Kasuang patulo komondat anak yatim. Hari na ko dilan po anak yatim ilo nga montok ko di tanganak poko paingkukuro to kayatid ang gayo to kono ngay katangkiad dagi molohing. Yudit nakapiat tulun opusahan kopi yun kamuyan dat anak yatim no mo tidi lolo ka tu nang kolo tao na giya kumaduo balu nga hiti na po nga janda ka
Oratian dati ilo na po mikaruhang apatay na pa ikusay nga pamungaran na po dadit ay tina pamarait nga balo. Okay? Kamoy na po dihom. Nga yati kaubasan to kan na pagyam. Iso no pasawa nga iso no pamungaran janda. Okay? Irino. Nga ina po dahit ipamungaran pwede balo. Nga isa jadi dong kusay duda no pamungaran no kusay. Kumatalu orang asing. Teko pendatang. Dong kesuayan kang kuya ho. Mantado pemagunaan da suai. Jadi haro diletalu hot imulayan dati datatong bay no. Yo di anaruh no mo tidilo nga hingga na pay orikot-rikot lah. Okay. Jadi kapag guluh na po nga karait to kolot anak yatim. Paingkuroh to ko dot ay mamusaw papakitad iati na po nga paduli o pusaw to kolot anak yatim. Anak yatim piatu. Okay. Kudi na ko ilom harohot ay yayasan, tayko sikul toko, tayko walay, pemagompian, iti kamondat anak-anak yatim. Iti Adventist. Ako na kailo, hara kaiso. Nga haro, ito rong-rong ako it don, akon ko don Adventist lah. Panangit tambunan, miyagali haro. Nga akon ko Christian at sorong kula. Jadi hilo nandoh dot uhupanin dahil gompion gisam bukori kotoh pada 10 tahun, pada 8 tahunom pasimbayanan naging dan nunuh karaja no. Nunuh dia buruan. Yodi na maturi ki. Right na po ko anak yatim. Mo ito ko na po pangimbulay montok iti tanganak. Paingkuro do kayo pengalaman dat hara tambalut at isiyo na po nga anak yatim. Tay ko anak yatim piato. Di ginumayo to ko. Ipainsikul to ko. Okay? Tumayan ako na hara ipagilitan dati dat ay antakan na po di sinumikul itanganak to ko nga haro hitambalut do kayo anak yatim. Tay ko anak yatim piato. Paingkuro ko mumang dilo. Umang-umangan no yolo ko. Paingkuro. Okay? Patut ay pusahon to ko no nga. Kadang-kadang yati tanganak ko. Ay ko sorot yun di ba? Ang sukod-sukod to ko pondo ang agayo to ko nom kosaraw to ko nagindot ay. Nadadi o sanongit ko boboyuhon ko kumadi Edson Salumin di laydoy ka. Ay so nagitapasyom o kon nagigad umang-umangan dahay ka. Okay? Manto ka na po, ay kinanako nandod di light bo ka. Nga montok na po dati di iati iginumayo hom miya gali dit iyoho na po paingko haro turid di ko haro ti po ma nga kuy idit ino po inilay da komundat anak yatim bo antakan di nga miya gali dit ay ko piyo orikot kosondot papurimanan ko tuit magyagalaga ligihat ay kanako ni kinanako imatugadit di bo.
nga timpo bayno nakagayo haron na pahit anak yatim lobi pundad piatu yatim piatu milon na pohom ay ngayon naging gompion no hiti ka gompion dati ang puji Tuhan tumbayaan ako ipagilitan dati haro hikapiyahit ay manghup patang Pinay imanangaman ako mananginan ngayon kapuya da kayo anwa itanak igitan da kayo sumungko da kayo gompion da kayo miagal da ditanak da kayo sendiri amin iya di na badagyari bo iya di na day apatut ay may na dati pakitono o lisih dati kumalot anak-anak yatim kadi mangimbulay bo acara-acara gereja na po dati nga kagumuhan na hom nuno hari keluarga hari ibu hari bapak hari bolia hari kanak-kanak hara ka hari yatim piatu miagalidit aiso ponorongaw kud ay hari anak yatim oy iti katumbayaan to ko lah piagalan to kana po di katumbayaan da suay nga iti di penekanan no po deleti komundat anak yatim nga yadit ay potosolon ko piyo nga ako na nakaylo lah so, ako na nakarangaw nga santab gisa mo pa din na asasaraw uhom anta kadit hilo ko pa gereja nga iyahay nga yadit ay karikatot it popo sondat titit menyambut papaharod hari anak yatim ngedi ay akong bala oritan akong bala osorow nga umbalay do gya dati umbalay do kayo haron na pohit anak yatim bohin na kayo nanda kayo no di sala dat payumpunan dati hari anak yatim sairad ari katitimpo pakita nan dati kapusohon dati manhak katitungkap manhak kahadia kumadelo tok alumisi ay wah umbalay bo mamumusaraw hara na patang sangulun 2 tulun okon lobi punad okon ka Adventist to kom bayno na po nga hari anak yatim bot ilag gereja osaraw di kasari dahayo kayum ay pinori ko ti kasari iti titungkap pot tinahakot kombalutan kagya ay sanongi ay wah umbalay kumodo iti kamayandat balu miagalinoretan ko di laid osaraw ko pa kasari it haro hikot bah dat nembulayan dati karay iti ibu tunggal iti janda am suay mutiga janda am suay balo dat topot kapiyo nga ipangintangan no po dat tulun no kagumuan teka masyarakat asilih na ditit janda dat miagal lagi didit bahan gurawan mo ikaira-kirakan kau pi gimana kata malut muhotom cari janda ka irino jadi oretan no padila kamondo balu miagal no po pandangan dat masyarakat yadit
Iyati na po tim ay sa kamoyendat janda ko balo ko iso it pamusarahan takod karay tilat janda ang balo. Alambat na hipapisuay. Ko basan na po nga iso not pamungaran. Harap pag kagwi istila din ibu tunggal. Jadi kakitanan na po hom ilo na po balo hilom. Ibu tunggal lah. Nam janda nga ibu tunggal ibo. Nga misuay giya hak kinaindalanan ni di. Balo na po nga natongkiadan napatayan na karuhang. Janda na po nga tinongkiadan. Paing kukuranda manangkiad. Iso imatu pumungarani digi. Jadi ay ino pa idohod nombalan ko narangaw haro na ginaimbulayan naman tado kapurimanan dat sangulo na ibutunggal kaping kuro nga sayra na pod asili sa kirod iti kongonduan manta kay mangimbulay takuri lah asili ta kono pod ibutunggal tay ko janda nga okon pod dondo tu asimbayan gadilat o nga Facebook no o nga WhatsApp oso nang ta may panangkiramot ti tulon kagumuan na po nga ay ino pa'y pangintangan na tulon nga negative. Pengkuro ka man kung negative. Ipiyay nakasawa nga mo nakihaluhi at may pagampuang ibutunggal balo tay ko janda. Iyad di. Irinig man ko nang kasaw tang pagot. Ay miyagali batit miyagalo iti gaso-gaso toko. Iti nagi nangakasawhot ay agi ginagaso. Nagi mo ti bujang ay sangkuro. Nga iti nagit nang kalanot-lanot. Nang kalanot-lanot na iti nang kasawa no hotok. O nga daras giot ay nurindi gaso-gaso nga harapan to kono pod gaso na to modo ko nad okon ko it mono po to ginawo nga ay ino po dahit ilagon dati diloloom mada ta kodad harati kumondat kasindualan na ginawo. Iya di dari bo. Jadi sayra na pagyando dot oy gitanto kod iswanggot gaso gurawan iti boros tay ko pamungaran dat janda balu ibu tunggal nga kaubasan dat perkataan janda at osilid gurawan tay ko gaso nga hirinon dat osilin dat isa o kasindualan kumadilo. Iya di mari ki kasindualan. Rati hanta kono po dat ay miagal ka sayra da kapagyamong o silih dat gaso na po ay status o kon piya ka iyolo ay borosan dati nga manangano iya di mo tiri hari ko sanganuan no sumono mangirad iya na po nga janda ko duda ko balo ko nuno nga asal lo oray tanit status o manangano. Harohi kamo no manangano. Jadi iso na padadi hot komento ko dot mamusaw takot tit ibu tunggal tay ko iti balo tay ko noretan na padhodi nga janda nga ay opusus sa padada ti ginawom kada to kono po nakihalod poposili gaso iti status sebagai ibu tunggal
teko janda teko balu. Boleh bondad ay kapirati kapyo bo. Nga ato kay katutun nga titulun ato kay lampay kuro di suwang ginawo. Mila na po asanang naging mangilagla. Agumo pagyahi gasoh datid karait ta janda mo. Okay. Ay. Nga ilo gyat janda sumano nga haray get memang haron nagi otil kapyo mo. Kadi mo no pot. Haron nagi memang gat ay mamirag na kadaw dit keluarga wokon. Jadi montok do kayo hit pensuang ilo status som kada nagyaraga iti status sa tilo tu haron na pagay mamirag nga kampay nga nagyat mungkin haros sangulun na tiyadi nga mantad ko iya o tiyadi hom o insanan na po miyagal status dia iri nanda suang ginawat tulun oray tanjanda nga mo giagal na po yolo no hit mga hausawo ka jadi ino pa dihit ay patasalon dati tituang bahay na karay tilat status sa janda nga itigaso lah. Agumo po buluman ko piyo bo. Itigaso. Kamon na po nga hit. Sekirad hararalan da suway umbala na gyud isuwayat ay gaso dati. Moy haro kasindualan da ginawo muntok diolo. Montok na pod hari ibu tunggal harohit igereja dati harohit jadi kamon na pom ako ni ko apangkal kapiyodat papatuduk kot kepedulian toko kumadiola tu harohi kamondat hari ibu tunggal. Oke, ay duo nagi umatalu it agat. Ino pa kumatalu nga pentang asing. Pengkur di timan di Malayu aratian na dilo ko dusunan. Ino pa aratian dati right ko pendatang asing nga irinumikot to hitik ko yanan toko dit akon ko mamasok ko tulun dahiti. Miagalala tulun Israel minela dahil Mesir kamoy na padi nga iyolo na padi nga pendatang asing. Hali piad har kasagaan ni raja nga pensuang pakasari kamondat pendatang asing iyolo. Okay. Record bari mo. Suway nagyan dit pati na pom suway nagya. It ay sa kasagaan. Pengkurhot ay pamusarahan dati, pandangan dati kumalat pendatang asing. Pengkurado kayo. Ino pa kaubasan dati dot ay kapuriman nga aroitan no pohot pendatang asing ka nga purimanan no dati iti nugardi pilitan bo jurang pemisa agayo memang agayo mengirod isuanggot ay institusi kerajaan teko gereja purimanan gereja pia nga purimanan to kaitit ay serat oretan nilat pendatang asing purimanan kadi mono pot ki iya di oretan baptisan harohit membaptis dot pendatang asing iso no po alasannya
manin da dia lo siliho da kasagan da maganud IC ka. Haray na orang okut yan dila. Ino pagya kagwi taburu sidi nga ilo kagu mondidikot ilo nga haro higa kapiohit. Memang pasan sala no po. Suman sala. Mantad ko sangulo na hi suman sala ino ponde ko balutan daw nga magiagal no pod ay oilan dati. Orang toko. I osaraw dati. Nga ay say pisuwayan dat iatid tapot kapio po. Pisuwayan no pod di nga ilo no po nga rinumikot no. Ino pa ikaw boboyuhon no magiagal to koy oy. Kaduhong kad ilo arat no pakulun dilo arati. Iati kadaw nga tulun pia mamasok. Sairan arat to kaulun datim oy hingga dita araati bo. Saraw ko na minidilad Sarawak di 2007. Tok akuri mo ti pandatang ko hiti ka. Mimpanaw no gayahayom. Kito nuno bagya kaped mimang akuri. Mungkin naman monoraiso po hit ipara mimpanaw. Ngano ka ditambalut. Haramuti ko yun nondo hiti dot ay rumikot to pod pitangatuong kada ko no pimpanaw ka. Nakuro. Gumo parumpak. Isay parumpak. Orang tempatan. Itulun dahiri, itulun mamasok. Kamun po nga, iti na po jaminan do kasonong anom, o kani ko milodatid hatus piatus sa posandihon mantaditi tinaro iti bansa pendatang tay ko amo mamasok. Kaboboyuhon na po hom, labi kurangi sa kiranad ay iri ho ginawo. Haron nagimang ko timpu-timpu dot o sonong nagilo ko iati. Nakura to borasan ko niya galid di. Tumayan ako ipagilitan dati haro hi kombal no hupan isay minanghup dia. Ano asangka-sangkad ina po minanghup dia nga tulun da suway. Akon ko tampinay no. Akon ko isi sa kampung no ano atutunan. Akon ko mamasok nga pendatang asing. Iminanghup dia. Irinigid ay ngon na pali dati imbulay kapiyom iti na pa kasanongon kaboboy handa tulunam kani kapoinsan di paingimpaw man tadi titinaro. Nga mimanggot mantadad iginawa dati. Wah. Okay. Jadi mantadad taluh pangintalangan nilo. O kita dati dat ino padihit mandatid isi soboro silo nga harohi ko pusahan dati. Memusaw toko. Mengirad irin po nga anak yatim. Tay ko sangulun na janda. Tay ko itulun dat ay mantada suway pamagunan. Muntak na po ditulun Israel. Ayolo asusadat mamaratid pa yung kukurat ti kumanda orang asing. Tu iyolo kadaw nga nakumbali dat nasilid orang asing ila kerajaan Mesir. Iati kadaw hali piad ato ko nakumbal lamid pamagunan da suway. Nga muntak do kayo di nakumbal nakapuriman ko na ako kurahat asilid orang asing hilad dambokon. Hiti takon na kayo ng dati ti kapuriman takod asimbayan. Nam kada borosad ikayanan toko. Ko ngay kapod kampung gasuay kapuriman ko na iya na pa nga orang asing. Ko ikod it ay sa katutun dia tok apurimanan namatid. Paing kukure kapurimanan ditulun na dong kasuayan ay sa katutun.
Labi pondad dahulu nagindad ipamagunan da wakon. May ka Korea, isa da ko kumbal gusawon da immigration. Kau ngay pamagunan da wakon ki. Paingkuran na pay apurimanan takam iya din na dila apurimanan ka daw di. Sayrad aretan na kamo na orang asing. Ino po hit pira-pirat ay pagangatan da hitid panambarasan dati mantado pinasurat iti panulis nga karait na pala kamayan dat ay pendatang nya galila tulon da Israel di lahid nga papakita ta kadadi ay harahot kapusahan dati kumadiolo sakirad hara kaporluan uhupan ni dati. Uhupan dot ay maghiumbot tiyonon, uhupan no maghim makaraja, harahot kabaling kahangan dilo, hara masaala, uhupan ni giya. Kati minanurat. Tumano dapat di siya pangalaman, hara sangulo na tambalot at mantanda pamagunan na suway, numan di siya uhupay. Nuhupan na minaghihumbat tiyonon, minaghihum makaraja. Kano po siyom, ina pa ikalansanan ko nga, mantad ko nauhupan ko, iya ka daw nga manguhup, nagi ka daw tambalot na suway. Kapuriman ka na pod, simbayan na nauhupan, o sanongot kapurimanan na nauhupan, panguhup na ka daw, kumatulon na suway. Ino pa kaguhit, o sanong muntok diolo. Iti rumikot, mondidikot, tay ko rumikot hiti dati nga, haro hikadaw ipagilitan diolod, iolo piyam iolo nga ay magipusaw-pusaw. Among hupot iolom iolo. Nam iati nga iyo dihibok. Iati piyat itulun na mamasok nga iyo dihi. Haroy timpo dat iati nagi imagianghar ay magiuhop. Iso na pohot ay arayaw ako hitik kinayanan iti. Nga miya galilot ay tulon da Pakistan. Lobi pondad karay titi kamon da berniaga, business. Tokoy. Paingkuroh dat oratianam okitoh datit iyolo na pa nga magiuhop. Kumbala ko na may iso kaday Pakistan da iti. Harati barang nun iti kangkum. Aiso nga ongay uhotilo di sampaping kasya. Sakira na pod, akon ka isisa ginawa dila dim, aiso ka. Namanuhod ongay dilo ka. Kumbala ko na kongay kadayad osado. No kasyo. Aiso di doho nga. Haroy dahit kaila ko dingaran na kadayad iti kasyo. Rito nam. Ako po ako sarongay. Ako po ilando. Ba, mano ko na po hom. Karuba ako siya suwabom. Igitan ko dihitihi barang kasyo. Haro kay sisan. Sayra dat ay soot tulun na mo'y suwang hirik kaday. Maging sa makikaday nilam. Magirumarumo. Magiruruba na magirumarumo. Ay mayaan. Iyati na po, business am, hanam, pangkukurat ako dito yan di. Milon na po, inapayhiris ang paping dati nga, pagiduon to ko, mada to ko, harahiris ang paping gat, ay panakisangod iso ang business. Nga kita ko, haraw na kapiya kay sisan dilo dahiri. Mustahil letok iyolo na majud ang agayo na kaday.
Jadi mila takod anuan da isa kapagalan dat ay kaisisaan. Hitih takapiak kayo ng dati sendiri nga asonong no harati kaisisaan dati. Labi pundod yo kayo hino pamagunan da suway. Kapag itutun-tutun ko ay sebagai tulun da sabah. Magihup takon nagyad o sana nito sabah ngay. Labi pundod iyatiin pa nga sebagai pananod da kinorohingan. Sebagai Adventist. Hinggo takon na po nga pakitanon na dadatid iyati na po nga isiso takod iswang da kinorohingan. Papakita kasari tako dat harohot kapusahan dati kumati samtiso. Jadi miyagalidit ay pukul 10 no gyahoy gi. Ay. Ya di siswang, ya di haro pada ginaw ko may suwangin na kay sisan dat karay iti pamagunan da sabah. Nga pabagalon to kana pala talu. Naratian dati damantad da talu ho kaing kokotonilo patut tahara kasariot ay kapusahan dati mamusaw tako sebagai papatuduk iyati na pati nga papakita nagi kadaw isoot pawayaan da lisi da kinorohingan. Right na po ko kagaton da papaindalan agat ngay na polo. Mamusaw takon latulon da ay sa molahing, mamusaw takatit ay tongo ibutunggal, balo, tay ko janda, o mamusaw takon lat tulundat akon ka mamasok. Haro ngay no pakagaton. Nga atumbayaan to ko dat ay ilo na dangay ot apatut teman dati pakitono. Paingkukuray kinorohingan dat maminsuhu di tulun Israel. Papatuduk kalisi maya do kapusahan diyo montakila tulun-tulun dat ay nakampay iswang kantakan ay sa molohing ay sa karuhang nagi itulun dat okon ka mamasok ko ikay ng diyo. Isay na kayo insan timpo da sumano iyati nga kawayaid ay kantakan inawayaan nila talu honoritan dati dito tong bay no. Ikalansanan dat ato kapiya kawaya nga haraday kapurimanan natin mamusaw diolo sebagai pananod-pananod da kinorohingan. Bahom pahitian to kanati panamarasan dat tong bay no. Kanaw misisa takod iswang samayang. Kinorohingan isong kerja sorga konsikaw da tatuang bay no nakalimpupus kago heti panambarasan iti konsikaw mantadas kadungno maya da piramutan gisambot ay nakanoy hay minangimbulay da pira-pira hit patut teman dahay pakita na dilisino. Ano ay hay dat ay kamilaan, kemampuan gisambot milehe pawayaan dilisino asilin nagid pangitanan panantudukan umadi tulun-tulun dit haro kaperluan. Ampay ka nagihay nga konsikaw tumanoy hay anuay sa kadung kanoy hay papendalan dit miagal di karohyan ng Tuhan. Sa kirad iyahay ng ikadaw ipagilitan nila taluhan na ritan ditino nga anuay na haydat kagarasan na ginaw tumaguang matumbayan na haydat inapoy kayong garitan hindi nga ako ni kapatilambus nga ampakan dat insan tanaw do sumano otaod dihay iswang pangintangan ang panghakan. Kung sikaw tatuang nabay no tamangan no kaguyahay suwabon da suwab pasikihay mempay kalidasan na tinan pupatilambu sa buru-buruan ng kapasin dahay. Tinasamayang dahay isuaran Tuhan Yesus. Amen.
Bah, kung sikaw na kinapagyampayan dati, hinakopo sanong tatuong sanong-sanongan dati ni pida tatuong lumahin.